Juja oye. Salimianeni hivi. Mbwekse. Oza. Shikilieni uzito. Mko aje? Happy New Year. Asante sana. Najua tumekuja mapema, lakini hata waheshimiwa acha ni washukuru. Hii mkutano ni wa 5 leo. Twambĩrĩirie kũndũ gwĩtagwo Kabete. Twambĩrĩirie kũndũ gwĩtagwo Limuru, twathiĩ Rari, twathiĩ Kiambu, twathiĩ Gatundu South, twarigĩrĩria na kũndũ gwĩtagwo gũkũ Juja. Na ya muhimu sana na mũthikĩrĩrie because nataka tutembee the 18 months together, mimi na nyinyi na hawa wajumbe. Sasa nataka muhe goto. Sasa ile mamleta ndio hii inaingia. Wakati tumefanya uchaguzi January tarehe 10, hena polling center Kids Kinyire na hena polling center Seimerire andũ anini. Na polling center icio Kids iria ciacokirio Nairobi cikionania he kũndũ kũmwe andũ marahiro certificate no maimarire marĩ andũ kĩbaũ. President araigire tũtingĩthura atĩ twĩ kĩbaũ we ũgathura na ni gagũthura. So anywhere ũtakinyirio 50 andũ 50 mataimerire polling center yothe nira disqualify rero ni na Renboy na nikĩ tũgacokera ithurano mweri 7 wetatũ. No hena polling center iria andũ maimerire biũ icio citiracokerwo. Twĩ hau kinya hau tũiguana. Muthenya wa mothe ndĩmwĩtĩte haha ndeithĩtio nĩ atongoria gũkũ gwitũ Juja, mũndũ wĩtagwo JM, mũndũ wĩtagwo Champagne, mũndũ wĩtagwo Mama Mwiko, mũndũ wĩtagwo Jane Monique na mũndũ wĩtagwo Taki. Asanteni sana kwa ile kazi wamefanya, tuwapigie makofi. Na inywe atongoria aciothe a Juja mbere ya waheshimiwa, wacheni nimwambie asanteni sana. Mheshimiwa witũ gathoni rĩrĩa mũtararĩ kũrĩa kuomagarĩte mũno, twacokire tũranyitĩrĩirwo nĩ andũ acio nĩo maratũmire Juja ĩkorwo ĩrũgamĩte na ikinyĩte ũguo ikinyĩte. Si tuwapigie makofi. Na asanteni sana wana Juja. Rĩu tondũ mwĩ haha polling center na dinamenya nĩkĩ Mama Mwiko na Monique kama mmeandika pa ile zote tunarudia ndio wangejua ndio waende nyumbani wanajua. Mmeandika inyo mwe haha mugeto jerirwo mwetiro na polling centers. Kũrĩa guothe tũracokera ithurano. Tũkwambĩrĩria na Karimoni ward, Thirĩrĩka, Kĩguĩ, Mwĩreri, na Athi na Chiefs Camp Kenyatta Road. Twĩ sawa? Wĩteithie ward. Wacha nione Karimoni mko wapi? Karimoni ward. Haya. Wĩteithie ward. Muthara Primary, Karakuta, Karamaini. Wĩteithie ward mpo? Kwani Nyashama walicheza kama hao wako hapa? Wĩteithie ward oye. Tuingie Theta ward. Tutarudia Thome, Rorie, Theta Chiefs Camp na Duruma Primary School. Hata wana Theta oye. Murera ward. Mugotha Primary, Murera, Mutondo, Jacaranda, Tall Primary School, Twiga, Auckland, Murera. Haya, Murera oye. Murera oye. Haya, Juja ward oye. Haya, Chiefs Camp, Assistant Chief's Office, DO's Office, Moshadha, Jomo Kenyatta, Joyland, Juja Chiefs, Kenyatta Road, Keaora Primary, Kefe, Meremaine, Oasis, St. Matthews, na St. Paul, Gashororo. Wako wapi watu wa hao? Najua ni watu wa Jane Monique. Mko wapi wana Juja? Cheki nimpatie formula. Akiwa mko hapa na akiwa uko hapa na polling center ambao nimehesabu. Tukirudi kabla 7 ifike. Akiwa you are 20 ama mko 10, muende mtafute watu wale wanataka viti. Alafu every person aende atafute watu 10. Watu 10, kila mtu akitafuta watu 10, tukipatana polling center tutakuwa watu 200. Na itapita bila kupingwa. Sawa? Wacheni nimwambie umuhimu wa kufanya hiyo uchaguzi.
Leo ni mimi nimekuja kumletea maneno ya uchaguzi ya Juja. Lakini from 7th of March, after hiyo uchaguzi, from there nyinyi mmekuwa wanachama wa William Ruto. Aria akienda inywe direct akijareria ni kwa rekora wakikwariria kwa sababu wewe ni delegate kutoka hiyo polling center. Na mjue hiyo ni ya ukweli. After uchaguzi March 7, after hiyo siku sisi wote safari itakuwa ya State House. Ndio William Ruto aende wewe mwenyewe akakupatie hiyo kazi. You need ramkuhe on behalf of William Ruto. Hiyo siku yeye ndio atakupatia, ndio akutume kazi. I'll tell you the reason why. Wale ambao wametoka Theta, ambao tunawaekea stima, na nimesikia mpaka Juja Farm hakuna, tunakuja na Washira kama vile tulikuja last year. Na nimwambie wale ambao transformers zijafika ni kwa sababu zilikuwa high seas. As by Monday zimefika transformer zote. Leo tuko kuona transformer togo sirehe sio togo sirehe momake. Kwa hivyo tukikuja kuleta hiyo transformer, wewe wa polling center ukiulizwa William Ruto amefanya nini, orethia kamera oko ina maitho tena ni mrona ngati tima ici Israeli hiro ni William Ruto. Na kwa sababu wale wametoka Matangini, tunaenda kutengeneza barabara ya Kibo Matangini Road. Nyinyi ndio Adwa Matangini ni muramenya hederea daigire nyambe ndigire acio maigane marathondeka acio matindana tumero ati ni marathondeka barabara kimera to ni maremwo maikare thi meterere mwari wa ere ukinye muone contract igira barabara-ini ya Matangini Kimbo Road ethi ekinyete na ni moe barabara waigwa ne moja na tini araina araina ni gukenio ni gekeno kiu ni uraigwa tiri tara akino kwa muthenya hwaini. Halo wale wametoka Gashororo, wale wameenda mpaka number 4. Mama wetu hapa Monique amesema kwanza kufanywa first aid. Ugawe tamakano mo kuona first aid ni mwenye ngeza mumenya ni turaruta wewe. Wale wametoka Weteithie moko kamuira bure no aitekete. Buriano itekete bura mweri wetatu. Tokwamba tweke first aid ugaye. Ndiraria nando awiteithie ugaye. Kamuira bura itekete tweke first aid ugaye. Kamuira mwaka oreketie muonerami. Ni moigwa. Eturaiguana. Na tikweiguithia tutire menyonyo ndirakwira ugo nigetha ugo ndiraiga wewe umenye wewe ni ore torogo delegate wa polling center ya kuria Muthara ni ore korago ya kuria kwetagwo kuraiha ni kuonania ugo ndiraria nae no ugo rekaga atia ni kuonania na opothe ndireka atia ni turaiguana he andu maimete kundu gwitagwo Darasa Jerera gotwaro ni JM mena champi na Monique kundu gwitagwo Darasa Gai sini kunoma rokoge ona hane hena nyeki tokiuma kore ogiarorire mundu akoragwo ahiana andu othe mateka ta we mwaro ti kuoha ni rokungumani twahorio atana hindi ya celebration ya DCC tore na DCC au tuikarete hau ona agithoma maratathi arathoma tugikaga ona rukungu no Ngai witu ni atwekete atia ni aturirikanite ugai ni aturirikanite so ndenda kumwira atiriri asanteni sana mutimire thirikari-ini ni muraregamire na thirikari na ogwo mheshimiwa witu mami witu wa Muratha aiga mbere ya Ngai tugikinya State House oragio nayo Juja aje turaiguana maoto mutuhe I am telling you kamwe twigete happy Easter maoto mara magoko magethi na mbere Juja nende mwetekia thirikari neje William Ruto fasi fire noma si noma. Kwa hivyo wana Murera na wana Kiremkarimoni Weteithie Theta na kundu gwetagwo Juja
Toka umuthenya wa muthenya ndu wa uhoro wa kiama. Tweke mathabu mana ihenya. Na ndiramenya wa mucoma ni marekire mathabu macio na kaiburi. Tweke mana ihenya. Na ndenda mundu Gen Z ara mena thimu manyite twike mana ihenya. Ma ni mathabu ma William Ruto etagwo Master of Politics. Etagwo Master of Politics. Tarorai. Nyere mara imerire 18,000. Aya mathire State House Sagana akiama kia UDA. Na constituency cia Nyeri ni 6. Waigua? Marathire State House Sagana marigana 18. Na constituency cia ona sigana. Ithe cito constituency ni sigana. Sikoragwo cie 12. Tukiuga atiriri 18,000 multiplied by 2. Sigoka 36,000. We how? Niwe imagine ado 36,000 maikarete State House Nairobi. Tugakorwo tukiona kura na screen tukirite yero. Tukaigaga William Ruto. William Ruto. Akiuga tukamwira the reason is to what the reason for that is this. At the expressway goko tore Juja na handu hetagwo Ruiru na Thika na kundu gwetagwo Githurai. Twambereria jamu andu a mathia Nairobi kiroko mathaa 3 tukinyaga ocereiro Nairobi niguo kana tiguo. No riu atwirire tukirikania nake tutaikitie kura 2027 tugakorwo na kindu gitagwo Thika Expressway. Tutire tukagira thĩ turikaga zua. William Ruto noma ziso noma. Leo na hizo twakinya State House turi andu 36. Twe hamwe. Akwire atirire wewe ikareta hau Njoroge. Akwire wewe ikareta hau nyina wa Siku. Akwire wewe ikareta hau uguo Dadi. Akwire ni agutuma ucoke Juja. We uthie umwethere andu kibao. Na we ndugethe anyina wa Njeri. Oya Karisti to mumete polling center ri. Mugathi muga compare na andu acio kibao. Ukamwira ndukandike ithe wa Njoki ni ndiramwandikire nake akaiga nake ni andikire na huko kwitu Cosmopolitan wengine watasema ya kwamba mimi niliandika Motiso na mwingine atasema aliandika Onyango na mwingine atasema aliandika Mulamwa na mwingine atasema aliandika Nyasuguta na mwingine Kiambu ni Cosmopolitan. Sawa si sawa? Tajira if every person out of the 36 tutakuwa State House aende atafute watu 20. Watu wa hesabu tumefikisha watu wangapi? 36,000 multiplied by 20. Tuko ngapi? Tuko 720,000. William Ruto ni tuta mama si tuta. William Ruto ni tuta mama si tuta. Na saa hiyo hakuna mtu atakuwa amepanda juu ya lori. Hakuna mtu atakuwa ameenda matusi na huko. Hii inaitwa the army of William Ruto. We are the army of William. We are the army of William. Negokowe. Kothio gutaduraku. Kothio guo. Magiokera ndo opposition yale ya kuru resire. Kamwira matiangia mbete kore madathi na saire. Kamwira meta neta kazi nire. William Ruto back to State House. Ukweli sio kweli? Na niĩ ndire mukegu o hau tugeka mathabu macio ri ndiramenya William Ruto agetherwo 720,000 andu matahaicite rori iguru ri hau niguo makaiga gavana ni ma hau no makaiga gavana ni mama. Ni kweli sio kweli? Bwana Juja muko tayari? Ni mukeihuria ata tukaiga raundi hii gavana ni mama ati raundi hii raundi hii gavana ni ma. Sisi ni Mbarire ameweza Embu. Ana Waiguru ameweza Kirinyaga. Susan Kihika ameweza Nakuru. Wavinya Ndeti ameweza Machakos. Alafu Gladys Wanga ameweza Homa Bay. Na huku Kiambu ni mama. Kweli si kweli? Ni mwa peketi yoguo. Mangai muraima mondo thutha utarareka mwaki. Geke madragi kigira kuma kiroko nigetha agikorwo ndirathi kumuhangira barabara ndimo njumbe wa Thika ri imoketwa mundu ucio wa Kiambu
agekodra mwethera thitima ndemo njumbe wa Thika ri ingituika mudosi wa county eturaiguana ndirakuire ciana citu cia nyota ona mujumbe riria atarari kuo ndiramatwarire Kasarani kana ndinamatwara niliwapeleka ama sikuwapeleka niliwapeleka ama sikuwapeleka akiwa nilifanya hivyo nikiwa mjumbe wa Juja wa Thika na nikiwa gavana wa Kiambu na akerekereria wanajuja wanajuja ritarere wagaumanako wabuyo wanangorona ni mtoto wa kuzaliwa Kalimoni kulelewa Gashororo wana Gashororo kutafuta mali Thika etoiguana na wazazi kuishi Nyashaba nekuonania ritarere muri akira gavana wa nyumba nemukandeti daoni andu ajuja manyoni eka nemukahe kura riu ndirenda nyone kura cia riri William Samoei Ruto icio nĩ cia Juja rĩu Kenya nĩ cia Mbũtsi nyone nĩ cia Mbũtsi inyo muri andu fire muri andu nice wadu good wadu very wadu inyo muri andu sawa kabisa tuko sawa kabisa. Na sasa kwa sababu wale walikuwa wameketi kutoka pale viti ziko acio nio maimategirigeti na ndona andu angi haria na mwitekie mamaciba ni mukari ona inyo muri gamete hau barabara-ini ona inyo mukwenda kwa mukiwaga